Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Hay, unay mutlakit din ayat ti paapal a kaaruba. Labas da alabas, makarengreng, disturbo da iti pannaturaw. Ay nawaw, apay manen ay abakay. Alamanan ti pagpungpung tutam nita. No kasanaw kat adamot agpalaod agpadaya alugan. At dalabaro alugan da, ilabas-labas damutan dito arubayan ti balay. Ha? Kunamitlan, makapasuraw. Amangan might no irurudtes da bakay. Kasta ngamin na talaga no baro no kaalala tilugan. Masapol nga ipadas-padas tapno matisteng no mayat metlaang ti andar na. Ti ko nam kiday, paapal da kita kaaruba, ay surun kaun. Lydia. Talaga mag, dandani inuras da lumabas. Madamdama, lumabas da manon. Ay nawaw, kat di mo bayan na lumabas da. Apay kukom ayat ti kalsada. Saan ngam lumanabas da nga raud, makarengreng, nasakit tila payag kaw. Ay nawaw, umapal kan samot bakay. Ay nawaw, tanya ngay kumati apalakar daw. Day hulugan alugan da. Puwe! Oray jak maad-addaan itilugan, no utang tumulang. Gumatangak man, Nana Lydia! Yahoo! Nana Lydia! Ay, mabit lang balasang kaw. Umayan! Aw, anya tigatanga, Juna. Ay, kwa, umutangak kunak kuma, no adda pa nakabalin na, Nana. Ha? Ay, anya ti utanga balasang kaw. Ay, umutangak man iti sardinas. Sardinas ko na. Ay, uwan, Nana. Ay, nawaw. Agsusukat tilugan niyaw. Ngam sardinas, tisidaan niyaw. Utang pay. Ay, kuwa ngamin, Nana. Ala. Tapno di mumut ko na. Pautangan ka. Ngamnay, agbayad ka adagos wan. Di mo ibaybayag. Tagrik-rikos matlaang tipuunan to'y istor ka. Ay, wan, Nana. Di kay madanagan tagbayad akmat lang adagos. Promise! Bakit? Amangan no adaan mo mamabari na pagbulunan tayo ti kwarta. Apay, an-anwa man ang ti kwarta, Jimmy? Adda nakita ka makina nga impus na iti Facebook. Mapan ko kumakitaan. Kasla napintas pa'y ngamin na dyan. Sayang mal. Ay nawa, makinamanan? Kanayon lakit din nga iso ti paggasgastusam. Repair dito'y repair dita. Makauma dagita makmakina. Nakadungdung riton dito'y balay gapo kadagita luglugan. Agan anos ka kani bakit? Anya ngay nga rod kat isumot nga rod ti trabaho. Ti ag-repair kan ag-buy and sell ka dagiti luglugan. Nang rona no kas ti anakapsot ti deliver ti truck. No jak ag-repair. Anya nga ti kanan tayo. Wan ngam gapo kadagiti agsusukat aluglugan nga iyaw awid mo. Ti ammo ti kaaruba, adu ti kwartata. Di dalaam mo adandan ni awanan igatang tay ti sidaan ta.
Di da paikit din pautangan ti tao. Gaputa adumat ka no ti kwartata. Ay ket amin ko na maabakit. Anyat amom, ang mga no pumaysun to ti kasta panunot da, may papan ka na ta. Ay nawaw, pumuraw to amin ang adot-dot ti kilikilek agraman ormot ko. Nga masaan tantupay lang ang mapadasan tinagin awa apa nagbiag, Jimmy. Ay na, nagbara ti panawan. Ay, mangirwar ka mang kidi ti soft drinks mo di tama, Relija. Ay, wala maray, mabitlaan. Aw, ato yun maray, sambutom tilamis na. Agyaman na ka, Maray. Ay, nawaw. Nagkimasan. Makapaginawa si ka. Ay, katuan bagay na unay tinabara a panawan, maray. Hindi ka di medyo limabas alugan. Ay, wun, maray. Ay, masuro na nga raw. Talabas da alabas ijay balay. Paandar a paandar itilugan na. Makarengreng iti bigbigat. Imbaglaangan na, ta medyo adayo to'y tersinak iti balay da. Kasla barbaro mamatan ti igam na alugan. Wan nga ta, sa bali man matan ti igam na idinaminsan ngal daw. Ado ang aro ti kwartada tagsusuka matilugan da. Anya nga ado. Kano lang day di imay imutang ni Juna nga asawa na. Imutang ko na, Maray. Wan, imay imutang iti sardinas, taiso kano ti si Daunda. Ay, nawaw. Ay, nawawa talaga amari sabay. Kundilo ganda, ngam awan mo't gayam igatang day ti si Daunda. Imbag pa'y kanyak taoray awan lugan ka, makasida aklat tamag iti karnay. Anya ngay tinlutom ama si Dabakad. Mabisina kon. Napanuga ka nag-repair. Awan. Nay, apay nga. Apay di ka nagluto. Anya ngay kumati ilutok. Kat awan nga rod ti may luto. Awan igatang ko. Ha? Adutin na poy, ngam awan ti masida. No kayat mo, si daam dagita makinaagin at gatang mo. Ay, nawaw. Imbis nga un-una ti agpalingki, tapno adda kumamad si daan ta. Saan mat? Taun-una dagita makmakina. Ay, makapasuron. Sana bale, tamasok at ang tumot lang dagita iti dakdakkel paya kwarta, bakit? Ay, katiso Urayan ta, amadanon day ta akan nito. Ngam no ita, ano sampay laang timangan nga awan sidana. Agsida ka iti tamudo, Jimmy. Bakit? Ilakok sanjay truck. Anya, apay nga ilakom ngay? Anyan tungay ti usarem apag-deliver no addan ton agorder iti darat kas kada simento. Sukatak iti baro. Baro atrak kasta ka de? Saan? Van. Van kunam? Ay nawaw, makakarga ka nga rudmet aya iti darat kas kada halo black no van ti kunam nga isukat maw. Ay kat saan akong angag karga iti darat kas kada semento no halo block. Tao ti karga ak bakit. Tao? Uy, ipaarkilak. Wano saan agbiyahe ak. Ay katadakin kadaytan Jimmy. Sikat ti makaam mo. Tano siya? Awan amok kadagita aluglugan. Ay, alyat sirip-siripem di tali dya. Ha? Ay, kwa kardaw. Kit-kita nga rod tilugan da dita karuba. Kaslaawan mo't dita nakaparada. Awan ata nasapa rimwar. Agin nagaw pala ang tisip ngat kan lawag ini rimwar. Ha? Kasanom ko mga amaw. Apay, pinalpali umaw. Ay, di nakman ipadpadakan ka. Aday talag sip-sipot iti karuba tararamidan na. Kasanom nga rod nga amo anasapa rimwar, no di mo pinalpali alamhan.
Madama nga agpakpakanak iti manok iti limabas. Iso nakita. Husto mo't kit di taawan ti lumanabas. Awan ti paandar a paandar iti lugan. Sapay borboran na nuka. Makarangrang. Inka kitaglutan. Sana na tagsipsipot tararamidam. Saan anasaya at kasta nga ugalim, Lydia? Mangibabain ka. Ay nawaw. Katsi ka. Napintas mo nga ron ti ugalim. Ay, awan imbaga kakasta. Ngamjak ugali ti agsipsipaut. Imbis ngagtrabaho ka. Saan? Taday talang mo't itis mismo ti asikasuam. Nagalas nga aramid. Kumamot ano saan ka bakbakitan. O Dindong, kumusta? Damag ko chimamba ka kano iti natag. Ay, saan mo tunay, Manong Jimmy? Ada mo ba sila? At least, ano lugi? Nasubot mo't basit, ti puunan. Ay kat nasayat nga rod ano kasta. Wan Manong. Gatang mo jay truck ko. Ibargin ko ken ka. Ha? Ay, katanga kumangam na. Awan mo't panganan wakiti truck, Manong. Ay kat pag-service mo din daw. Wano usaram mag-deliver ti natag. Ay nawaw. Di mo't makaaram ti truck, Manong. Tay ko makutsi tapno gwapaw. Ha? Ay, makaaram ka matlaang no truck din daw. Pilyam nga mintay babae praktikal ngagpanunot tapno truck ti kayat na akotse. Ha? Ay nawaw. Balasang ti kayat ko, Manong. Jay press. So kotse nga ron ti may bagay kin ko na. Di pa ikot bagkatabalasang ti masidag no truck ti alaak. Ni, adamat ti truck di taruar. Kunak man no nalako mon, Jimmy. Awan mat nga rod maya tamang gatang bakit. Isa bayampay la dita. Usarik to inton adda agorder iti darat. Akin kuko ngay nga ron, iti van nga insangpet mo. Van ni pare Joseph. Inyawid ko ta ipapatins oil na. Ang kunana nga rod nilaklako na. Napintas pa, saan ka day? Kayat mo ka ta gatangan tan. Ay nawa, no agsao ka, kaslaado ti kwartam. Ha? Ti kwarta, mabiro kan bakit? Unay kalaki din na ya. Anya, kayat mo, kurso na dakit. Napintas pa'y ngamin ti makina na. Saan laray ta? Nainot pa'y ti gas. Kitam ti nagkanruar na. Nalinis pa'y. Saan ka day? Di mo gatanganan. Parkilam no iso. Ta iso pa'y apagbirukan na. Isumad nga ro ti kunak bakit. Padasag man mati agbiyahe iti van. Tapno saan lang atrak ti man manihok. Alakit si ka. Awan mo't kit iti kastay padasan. Anya iti amuta. Amangan mo't no iso ti kaalaam. Di kat nasayaan. Limot na nalidya ti agur-uray ti lugan ita waiting shen. Ay, isar ti ngakman. Nanalidya, sa dino ti papananyaw, adumat ti awityaw. Ay kwa Jimmy. Agur-urayak man iti tricycle apang ilugan na kadagiti pinurkis ko alakaw. Kasta ka rin? No kayat yo, siyakon ti mangkarga ka na kita. Ay kwa, ay sanong. Ada inawagak at tricycle. Sigurado kayo? Sapay umayon ti tudo. Amang mabayagan pa ti tricycle asundo yo. Imbag nito ita naka-safety kayo. Saan kayo ang mabasa? Adayo ang nalawlawa ti lugan ko, nana. Mabit lang, tabumabaag. Siyakon, timang karga kara kita. Iti kasta, makaawid kayong mutay. Ay nawaw, napintas mo nga agpaiso to'y fan ni Jimmy. Naindig pa'y titaray na. Saan akas kadagiti na duma akalampagan ti andar na. Kun
Napintas, nalinis pa ya kita. Kasla ka barbaro pa'y mo. Angam, oray pa'y. Hulugan tumulaan. Awan medlat serbina. May mayat kumaanukas. Tapno awan ti pakasarsaritaan. O, Nana, okay kayo kadilang dita? Ay, kwa. Uwan baro. Okay, aklaan. Nakadanon tayo, Nana. Ay, sigay. Ibabam lang nga ruta na gito'y karga. Jimay. Wala na, abit lang. Manungay titid ko apamasahay. Nakailatan na. Sa anak mo't kat nagsingsingari ti dakkel. Adtaw. Agyaman na ka. Awanan nyaman na, Nana. Agyaman mo. Addamanen baro avanti karuba talakay. Kahit, anyangay kumano ada bakay. Ay kat manayunan manen ati lumabas-labas iti batog ti balay takar daw. Ay, ka talaga akas ka. Saan tamit ako ko ti kalsada? Isa bayam ka na nga uray agkaralabas na. Man ano kaya? Makarengreng road. Nasakit ti lapayag. Ay nawaw. Kumarumanan ti apal mo ako nakaon. Ay nawaw. Namin ano aya nga ibagak ka sa anak nga umapapal kar daw. Syakit di ati rumbang nga apalan da. Nga main nalawat idagak. Dakkel to'y balayta. Adda pa'y mini grocery ta. Kan, adda ijay abroad ti duwa nga anak ta. Isuda nga'y logan lang matikarkarit da. Utang pa'y tahulugan ka nga raw. Saan akas? Ay nawaw. Pudno mo, saan aya? Ay, apaw! Oray awan ti makaluglugan, nuhulugan mo lang. Pua! Imbag tayo may kamari sabay. Apay, Marilija, kasladay bagama. Ay, wala. Ado ti ibagak maray. Naurnungan ak ngamin iti ichismis ka. Ay, nawaw. Amom kaday, nga da ka barbaro alugan da Jimmy kan Juna nga agasawa. Jay kadivante ibagbagam maray. Wen, barbaro nga agpaiso. Nga hulugan mag. Ay, sada siguro akabailan ti cash, Iso atay hulugan tinala da maray. Day tangarod ka. No siya klamay sa. Ay na, oray awan ti makaluglugan. Nuhulugan tumelang. Dinagas nakpaikit di agayam mi din na minsan. Kat amom kaday, nagdakkel ti siningir na kanyak. Kaslamat ten arkila tinamayan na. Aya? Ay kit, ninayaw nampay ko maamaray. Ta iso pa'y piman nga ibayad da iti hulugan alugan da. Ay, wunan niya. Anya nga itiganas na nga dalugan mo. Nuutang mo lang amin nga glawlaw mo. Useless! Ay na, imbag na nagsabat na mutlaang Marijona. Apay ka di Maribete. Apay, di mo amo, ada kayong agasawa ti pagsasaritaan da dito lugar tayo. Ne, iti anya aga po kumangay mare. Aguutang ka kano. Kat aging gaita, saan ka pa'y laang anak kabayad? Ni lakay mo, nangina ka no ti singir na iti van, no kasjay nga agbiyahe. Ay nawa. Saan laang aday tamare? Ado ka no ti lugan nyo, ngampasig mo't ahulugan. Di kay pa'y ka no makasida iti karne. Puro sardinas ka no ti sida inyo. Dayta, ti agwarwaras at chismis dito lugar tayo. Ay nawa. Nagapuan na ngay dayta chismis? Ay kat asino pa'y kumangay, iti mismo akaarubam amare. Ay,
Unay matan ni Nana Lydia. Panang dadaal matan ti kasta nga aramidan na. Lakit di amare. Madimot ati mapan na itis-chismis. Anangina ka no ti singir nila kay mo. Kano idi dinagas nakmat idi. Kat libre mat. Di nakmat siningir akas iti ibagbagan ni Nana Lydia. Ay, unay matlakit din aya ti tao. Lakay, isublim man langan day tavan. Ibiyahim kit di ti truck. Ay, apayan bakit? Kasano, maditi madamdamag ko. Anya manen aya dahi ta anadamag mo. Nakangin-ngi na kanu ti singir mo kadagiti dagdagasem a pasaheros dito'y lugar tayo. Labas ka kanu alabas iti paraangan ti akin paraangan. Marengreng da kanu iti andar ti lugan mo. Day tala kanu agpalaod agpadaya ti kukuam. Ay nawaw. Saan lang aday ta? Ichis-chismis da pay asaan ta kanu a makasidsida iti karne. Sardinas kanu lang ti sidsidaan ta. Malaksid iti day ta adupay kanu ti utang ta. Ay bayam ka di dagiti tattao. Nagatilang ti dila da. Agsakit da no awan maichismis da. Unangam nakababain mat. No mabalbalen, jak kayat nga da pakasarsaritaan ta dito'y lugar tayo. Apal dalaang dayta bakit? Amumutang ti chismis. No nagwaras daytan, sigurado ang manayunan. Isa baybay amlaan ka di. Di mo ngamin pampansinan Sawon dalatan ti kayat da sawon. Maumadan tumot lang bakit? Ay nawaw. Anyamanan ti kukwam di Lydia. Uray mula idekitan ti lapayag mo iti pader. Awan bibiyang mo, karda. Ay na, nagalasket ti ugali mo na bakbaketan. Layta malagsipsiputan iti karuba ti kukwam. Agtal na ka kunanay. Jak mangeg ti pagsarsaritaan da Jimmy Kanjuna. Kaslagap apadamag. Ay nawaw. No kayat mo adenggan, di mapan ka di tabalay da. Apaya paringatem pa lang ti bagay mamangar arakop ti tapader. Ay disturbo ka mo't alaklakayan. Agtal na ka kunak, tadadengdenggal. Apay, di ka makaawat. Kakit mang lukata ni jay tersina. Tay supay jay malakwam. Sana day ta biyag ti pada mataaw tin kasipsiputan. Mangibabain ka talaga, Lydia. Uray ko mamait no saan ka bakbakitan. Agtal na ka kunanay. Ay na, Lydia. Agbalbaliw kan. Di mon orayag na makabirok kay ti katapat mo. Sakan to agbalbaliw. Tama nga no dakes tupay ti mapasamakin ka. Ay nawaw! Usaram tangiwat mo tapno umasenso. Saan ket aday tamang ichismismis ken mangdadadaalaeng itibiyag ti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.